Danes je sreda, 15. maj 2024 godina, 136. den v godinata. Do krajotna godinata ostanuva tušte 230 dena. Sunce to v Skopje izgreja v 5 časot i 13 minuti, a kje zajde v 19 časot i 48 minuti. Deno traje 14 časa i 34 minuti. Mesečinata, koja je v fazana prva četvrtina, nema da izgreje ovadeno nokije, a zaudja v 1 časot i 45 minuti.